siéntate. No, yo para cortar cada día para estar. Duplicate. Es barallen? Ah, fa 2 anys es va veure ballar-se aquí, no? Claro. Mirem alguna altra cosa. Ah? Mira, això. No ho faço. Home, no me'ls mirem. Mira, no, clar, mira. ¿Ves? Así. Cuando lo tengas listo, lo retiraremos y lo pintamos, ¿vale? Sigue con todo. Ahí está. Ahí, gracias a la mamá. Ahí va bastante bien, ¿eh? Què? I, si vols, a més podem posar... Faríem la diadema com a... I si vols tu mateixa, amb el dit, pots agafar i posar-te una mica així de vermell als llavis, que també ho portava abans. Si vols, tu mateixa. Què? T'ha agradat? Sí? Bueno, ja t'han fet les fotos o no? Ah, bueno, que soldada per sí. Espera, si vols. Vols aquí posar el teu nom? Sí. Aquí dentro. Pues aquí. Una recta. Y se lo pondremos para Molt bé, ara amb les 3 tires fem una trena. Sabeu fer trena? Sí, no? Molt bé. Forum hodie magna servorum autio. Servicios acaba de encontrarnos en la mesa. Esto lo sabemos porque aquí encontramos unas piezas con las blat i altres cereals i ara doncs s'està girant. Què, vols provar tu? Doncs endavant. Pesa, eh? Ah, doncs pots. Ah, mira. Veus? I per aquí entremig la farina l'hauríem de recollir. Veus que encara hi ha trossos aquí del gra. L'hauríem de posar aquí sobre, que això és un tamís. Aquí la tamisseria, veus? Aquí, així. Llavors, a sota doncs cau ja la farina amb la que podríem fer pa. Y pasarlo muchas veces. Sí, eso han llegado ahora. Mira, por eso. Hay que echar agua primero. Eso se come, hija. Hija, eso se come. Eso
Venga, mueve. Pero no lo voy echando todo para afuera. A ver si me... Muy más de tinta. Un I, un palet. ¿Cómo está? Sana, que lo tratan muy bien. Y este sería estéreo. Romano y romano. Es más sencillo. ¿Cuál quieres, Mariana? A ver. Podríem dir-ne que unes eren les lletres oficials que estaven inscrites a les làpides i les altres en els escrits i altres coses. No. Guanyat. Molt bé, ho has ficat. Tiene que ser motivo. Agafava la primera i l'agraït a la foto. Amb la fulla. Exacte. La fulla que vulgueu i tenim dels costats pengem. I el que fas és, en comptes de posar tampoc, poses... Mira, doncs aquí el que fem és una placa. Una placa, un títolus d'esclau. Mira, oi que tu portes un penjoll? Doncs a nosaltres el nostre amo ens fa portar aquest penjoll quan sortim de casa. Ai, ara li fas aquí, i després, en lloc del càlam dels egipcis, doncs nosaltres ho farem amb el calamussava. Nada de confraternizar con los civiles ni esclavos. Que se sepa. Todos una cara de golfos. Golfos de Roma. Deliciosos. Señor Speita. Transmutate. Ahmed, Agde. A casa del meu amo. Oh, molt bé. De tempo. Estate. ¿Habéis visto ya todas las termas? Si está abierto, vamos.
Mm.